Kekelengan ni Tuhan, menjua-jua isahkan kami man bandu kerina, ija pape kameringan ibas pak saenda. Mari ras kita arsikap, guna bengket kubas kebaktin minggunta. Mari si benaken kebaktinta. Ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus Tuhan ta. Ras ibas gelar kesah si badia. Kejua-juahan jadi si kerajangan, kala si ngerembakken diri naras di bata. Bagai pe sinjaga kini ersadanna ras di bata. Kekelengan ras kemuliaan di bata, sinemani kegeluhendu, genduari nari, seh rasa lalap. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Kamkap di batangku, ajari aku ngelakukan perintahdu, mehuli minkam kempak aku. Jenari babai aku, arah dalan si pinter. Mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 255, ayat si pemena. Mari ras kita ngoge pustaka si badia, si ibuat ibas kitab Mazmur bindu 105, ayat sada seh kubas ayat 6. Katakanlah bujur man Tuhan, momokenlah kemulianna, turikenlah perbahanenna kukerina bangsa-bangsa. Rendelah muji Tuhan, turikenlah perbahanenna si mejin. Meriahlah ateta, sebab ia kap si mada kita. Asakala si nembah ia, meriahlah ukurna. Dahilah Tuhan, mindo penampat, sembahlah ia rasa lalap. Kam kesusuran Abraham, suruh-suruhan di bata, dengan kesusuran Jakub, si ipilihna. Ingatlah kerina tanda kuasa si ibahanna. Dengan putusan-putusan si enggo ibrekena. Ketuahan kala si megiken kata di bata, dengan si make kenca, ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya.
Mari ras kita ersada ibas pertoton, opelenga kita dengkahkan kata di bata, mari ras kita ertoto. Isahkan kami mui bujur man bandu Tuhan, sebab ibas paksa kesempatan nenda pe, banci denga kami radu ras pulung guna dengkahkan katandu. Perlengkapi kemahandu salu kuasa kesahandu si badia, gelah kemahandu erpemeteh dengan pentar, dengan ipengasup guna nuriken karena katandu. Bagai pe kerina anak-anak ndu singgo sikap dengkahkan sa. Kam Tuhan singajari ia, ibas kuasa kesahandu, gelah katandu tetap mempelimbarui kegeluhanna. Ertoto kami mindo perkuah atendu, ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia, si ibuat ibas kitab Roma bindu 10 ayat sada sehkubas ayat 4. O senina-seninangku, ibas pusuh peratenku ngarap kalaku, gelah ikelini di bata min bangsangku kala Israel. Ertoto pe aku man di bata guna si pang aku ngatakenca, maka kala Israel tuhu-tuhu tutus di bata, tapi ketutusenna la erpalaskan pemeteh si payu. Layang git memperdiateken kugadi bata ngerembakkan manusia kempak dirina. I usaha kena erbahan kebenaran jine. Semaka la yang git takluk man kebenaran di bata. Sabab Kristus me penggenapan undang-undang. Semaka kerina kalak si man bana rembak ras di bata. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, di bata ngerembakkan manusia kempak dirina. Endame si jadi tema ngerakut pengogenta si ngondube si oge ibas paksa kebakti nenda. Di bata ngerembakkan dirina kempak manusia. Isekin kita. Kaikin lagu langkah ta sirban malam mati Tuhan dingin meriah kalukurna. Seh maka ia reh ngerembakkan dirina kempak kita. Labu ban ulina perbahanan taman di bata. Tapi di bata reh ngerembakkan dirina kempak kita. Perban keleng Athena bagai pe perkuah ate simbelin silit ibasia. Sebab labu kita ngasup ngerembakkan dirita kempak di bata. Engkai. Sebab kita tinepa di bata kap. Di bata bapanta sinepa kita. Malabo kap ndu terjaka kita, perukuran di bata, perbahanan di bata. Bagipe kai si enggo ibahan di bata, labo terjaka kita. Labo terukuri kita. Sebab kita pe iya kap sinjadikan sa. Maka kai pe perbahanan si ibahan kita, guna ngerembakkan dirinta man di bata, labo kita ngasuh. Sebab kita erdosa, si bahan silangan na ate Tuhan, lagu langkah tanggesuh, encedai pusuh teman, bagai teman ta manusia. Maka upayakan manusia tetap kugagalah geluhna benar, lebih-lebih di bata. Labo sekala pe kita ngasup benar lebih-lebih di bata, adilakin ia sim benarkan kita.
Labu kita ngasup ngeluh badia, adilakin di bata empok badiakan kita. Labu kita ngasup mereman di bata, sebab silit ibas kitepe pemerenak. Maka adi siakapkin rekitikan kita dalankan aturan undang-undang maka kita terkelin. Rekitikan perbahanan entah prestasi kini tekenta maka kita bancindatkan kegeluhan si rasa lalap. Enggo lepak kal pengangkan ta si bagi rupa. Sebab ICP kita labo kita ngasup erbahan kebenaran bagi kebenaran di bata. Sekala pe kita labung ngasup ndalankan kebadian bagi singgo isuruh di bata. Maka ulah siakap erkitekan kita maka kita terkelin. Erkitekan kini ulinta. Erkitekan kita nampati maka kita terkelin. Kini ulintepe lengah serta. Di batang singkuhi kini ulinta maka kita ngasup erban mehuli adilang kini ulintepe melekat dengah meluat dengah. Maka ibas perhatian di bata pengasup mekita guna erban kini ulin suweras perhatian Tuhan. Seni naras turang sini ikelengi Tuhan. Adi erkiteken kita ngit mere erban mehuli maka na kita terkelin, lanai kap kita perlu diwata. Sebab pancing kai pesiban kita. Tapi kai pesiban kita iba bodonia indah, terjeng dunia indah ngencaatan. Maka perlu kita dibata. Perlu dibata ngerembak kendirina man banta, gelah banci kita. Ngusih, ngikutkan kai si isura kena ibas kegeluhan ta. Di bata mesi ngajari kita ngikutkan peratenna. Gelah kini ulin di bata jadi bagin bas kegeluhan ta. Iteguna ibabaina kita ngeluh suwera sura-surana. Maka nina Paulus ibas pengogen ta endandai. Ibas pusuh peratenku ngarap kalaku gelah ikelini di bata min bangsangku kala Israel. Senina-senina ras turang. Pertoton si penangkih mandibata enda. Ngingetkan makana Paulus rukur. Kugakin arusna bangsa enda tutus dengan erkemalangan mandibata. Suweras sura-sura Tuhan. Labo suweras aturan manusia. Adi aturan si ibahan manusia. Tentu melalakal kekurangan. Aturan si bandibata, laka kita ngasup dalankan sa. Maka kita ngasup dalankan kaipe aturan singgo iaturkan di bata bas kegeluhan ta. Di bata mereh ngerembakkan diri naman banta. Maka ula kali turah pengangkanta, kuban mehuli, maka kusurga aku. Kuban persembahanku melala, gelahna perhatian Tuhan, jadi bas geluhku, sebab kai pesi katakan Tuhan, kudalankan bas kegeluhanku. Kudalankan undang-undang Tuhan, enggo pasti aku masuk surga. Makadungna arkiteken pengangkan sie, isila sing dalankan undang-undang bagi ian dalankan undang-undang. Pang ia ngata kenca, maka laya banci bengket kubas rarasan Tuhan. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Kerina kita enggo i benarkan di bata. Arah yang git reh kudoni enda. Empeteruk bana. Merikan kegeluhanna. Gelah kita banci terkelin. Labulit kita jumpa idonienda. Bagi si ilakokan Tuhan ta Yesus Kristus nangdangi kegeluhan ta. Ia si reh. Ia si kepate. Ia si nampati. Mediate ia nandangi kita.
Ipulahina kita ibas utang dosa tanari. Ibre kena aturan undang-undang. Labo gelah ukur manusia leket nang dangi undang-undang tapi tetap kempak kebenaran Kristus jadi perayakan geluhna. Maka harus kerina kita ngatakan bujur mandi bata bagi si katakan ibas kitab Pemazmur dandai. Adi enggo si alaukan keleng ate di bata. Perbahanan Tuhan si sekal belina kubas kegeluhan ta. Lakap kita patut sini. Lah kita patut kem. Tapi si momoken si beritakan kuga belina perhatian Tuhan si enggo si alaukan ibas kegeluhan. Ibas kegeluhan ta perbahanan di batae perlu siturikan. Tapi tupung kita nurikan karena kuga di bata ngerembakkan diri naras kita. Labo erkitekan beluh ta, labo erkitekan pemetak ta, labo erkitekan kekelengan ras kini teken ta. Tapi erkitekan pemere di bata simbelin. Lanai kal teralang belinna luar biasana. Sangat kal kita jadi anak-anak Tuhan. Ibas dosa kesalahan tepe keleng dengar kalate Tuhan kita. Makanya kuga kita meritakan karena di bata reh ngerembakkan diri naman banta. Si puji ia lahar ngadi-ngadi render surak kita muji-muji Tuhan nandangi perbahananna simbelin man banta. Kuga kapdu bicara lit salah ta sekal belinna. Patut ngemindai kita iukum lid utang ta. Patut kita nggalarisa. Tapi ngit Tuhan masang kensa. Lanai kita beratan ibahanna. Ipersanna melanja-lanjaan ta simberat semaka menahang kal siakap. Tentu meriah kalukurta. Bicara lit kapdu siman persanen tatah 20 kilo gia bas gurung tei dakam. Adilit kalak reh nampatisa entah kusampati aku mersan sanina. Adindu bepeng go mekap du kesah-kesahan go mengkus kesah te. Go latih go bengkung kita mersansa. Reh kalak ngit nampatisa. Kugapa pe si inget melalap. Meriah kelukurta. Sebab engkai go ipenahangina babanta simberat. Bagaimana di bata reh ngerembak kendirina man banta. Ipersanna lanja-lanjata simberat dai. Ijenda ibabai kita kerina. Ibas keriahan ukur te lah meriah ngenca. Labo banci meriah ukur ta perban go ipulahi Tuhan utang dosa anta. Go iberi kena kemalemenate keselamatan man banta. Tapi kenca lid keriahane harus maka tetap sidahi Tuhan dengan si sembah ia. Kegeluhan ta lanai bali ras doni enda. Tapi kegeluhan ta ngikutkan perhatian Tuhan. Makana kerina bangsa-bangsa. Kerina kalak site ibabo doni enda. Datkan kesempatan guna terkelin. Labo kita ngenca kalak Kristen. ICP site siapa ipe ia asal te man Tuhan. Iberikan Tuhan kesempatan si mehergakal. Iberikan Tuhan kesangapan simbelin. Arkiteken yang git ngerembakkan dirina kempak kita. Jadi alu bagai dage senina rasturang si ikelengi Tuhan. Bahanlah si mehuli. Arkiteken kini ulin di bata goleben si alok. Dalankanlah pedah di bata sebab ekin tanggung jawab ta. Ula kita erleka-leka. Ula kita erleka ibas keleng ati Tuhan nari. Tetaplah kita ersadaras Tuhan. Sebab adi pulah kita ibas keleng ati nari.
kebenen kap si kerajaan ta. Tapi dirembak kita ras di bata, ije ia jari kugakin kita mere, kaikin keriahan ukur anak-anak Tuhan. Sebab ibas minggu enda pe ibabai kita kubas minggu kuga bangsa-bangsa singgo leben ngalaukan keselamatan idur di batanari. Meriah kelukurna ngalo, meriah kelukurna ngalaukan kai singgo iberikan Tuhan kempa ia. Kenca sie kata di batam persingeti ia, sangapen kap mere asangken ngalo. Kenca sie ibu ti kena mebuah kini tekena. Cidah kena tanggung jawab na man kerina anak-anak Tuhan ibabo doni enda. Lara langalangan man kerina kala si perlu penampat git ia nampati. Lau ban buai basia maka yang ngasup nampati. Tapi erkitikan buai kini tekena, belin kini tekena seh maka buai penampatna. Enda pe jadi persinget man bantah. Maka ulah karim buai bas kita nampati pe bagi si metahat siti siaka. Adisinen kuga sending rehku negara enda. Amin na kuga gia marenda latar belakang na benana rehku negara anta. Tapi si pastinggit ia mereken geluhna. Guna bangsa-bangsa silengan nandai Tuhan. Gelah banci itandai na Tuhan. Ela boban gegehna. Tapi erkiteken kuasa kesah Tuhan erdahin ibas pusuhna. Seh maka ngasup pe ia. Empetandakan keleng ati Tuhan. Empetandakan keselamatan. Empetandakan perbahanan di batasi mejin. Nangdangi kegeluhan manusia. Makana di batang goreh ngerembakkan dirina kempak kita kalak perdosa enda luar biasa. Sebab ijenda muteridah keajaiban keleng ati Tuhan. Laboban ulita tapi ibabana kini ulin sila seri ras doni enda. Laboban kini tekenta tapi erkiteken keleng ati Tuhan kuasa Tuhan. Ibabaina kita gelah tetap teman bana dengan rembak ras ia. Tetaplah kita ersada ras Tuhan. Gelah kita megegeh ngalakan berbagai-bagai tantangan zaman. Perbeben i tengah-tengah jabu bagai pe perbeben ibas dirinta skala-skala. Banci jadi arkiteken pinakit. Banti jadi kegeluhan tala bagi kala. Subuh ibas ekonomi, perbeben karena perbulangan anak entah pe negara, bagai pe karena pendahin tala bagi kala umpamana. Ingatlah maka di bata tetap, ida ramina kala perdosa gelah ula bene. Iba baina kala perdosa gelah tetap ngeluh jadi rarasan Tuhan. Maka dinggo kita itegu, ikawali Tuhan. Iba baina kita arah dalan si pinter. Ula nado. Ula ielukken dalan si pintere. Maka ula kita bene. Tapi sidat me kegeluhan singgo iberikan Tuhan kempak kita kerinana. Senina rasturang si ikalangi Tuhan. Malam kalateta meriah kalukurta. Bagi si katakan pemazmur ndai momokenlah, beritakanlah. Kuga perbahanan dibatasi sekal belinna. Git ia ngerembakkan dirina, ia badia, ia benar, bujur. Ketuhu-tuhun ngencalit basia. Git ia rembak reskalak perdosa, si meluat lagu langkahna. Gelahna kerina kalak perdosa banci ngikutken dalanna. Ertanggung jawab ngikutkan Tuhan. Seh makana ciga atena si jahat. Ngeluh ia ibas kebenaran kata di bata. Senina rasturang si ikalengi Tuhan. Pemere di bata simbelin labo kita ngasup sekala pengulihkan sa. Perbahanan di bata simbelin labo terbalas kita. Si ipindo Tuhan mekapkan
ngasup kita nimbak perhatian daging ta. Alun dalankan pedah Tuhan, gelah ulaka encai berikan Tuhan keselamatan, kita ngesiakap erbanca maka kita selamat. Kini ulin siban kita, embuk tinang gosialoken kini ulin di bata. Maka dilit kalak Kristen labelu erban mekuli, labu ya pengikut Kristus. Adilit kalak Kristen langas labelu erban kekelengan, lenga bokap iusihna kai singgo iajarkan Tuhan. Adilit kalak Kristen ngatakan ca iya pengikut Kristus, lasue kata ras perbahanan na. Tentu lenga metunggung, lenga atan ia ikatakan jadi si kerajaan Tuhan. Sebab sinen Tuhan ta, git ia ngasamkan kesahna, berikan kegeluhan na, gelah kita terkelin, dingendatkan kegeluhan si rasa lalat. Malam mateta meriah kelukurta, sebab perbahanan di bata enda, mabai kita lah beneh. Lah kita mate, tapi ndatkan kesangapan, kegeluhan si rasa lala. Maka dikune pe kita ngasup dalankan undang-undang Tuhan, lah boban beluh ta. Tapi erkiteken kuasa kesatuan negu-negu kita. Gelah ngasup erban si mehuli, rikutkan si ngena hati Tuhan. Sekala pe labo ngasup jelma pebujur-bujurkan bana, sebab laboli si bujur sada pelang. Laboli sada pe kita ngasup dalankan kebenaran di bata. Sebab mekatep adikala benar min ban naman banta, tapi pernah kange kita labo erpihak ukurta kempak kebenaran. Si terjadi, si perlu mankala si perlu penampatta, gelah kebenaran si aturna jadi si kerajanganna jadi baginna. Tapi bagaimana pemon mawon si teh ngebenar lapang kita nuri kenca. Sebab labo kita pang nimba surah-suranta, biar kamon mawon kita iperimbang kala seh makana kai singgo itetapkan Tuhan guna si dalankan lah kita ngasup ngaloken sa. Tuhan si ngajari kita, Tuhan si nampati kita, gelahna ibas Tuhan goreh ngerembakkan dirina kempak kita. Kita pesi perembakkan dirinta kempak di bata, kemuliaan di bata, keleng ati Tuhan, banci pengasup kita, geluh ibas kebenaran, dalankan kai si isurakan Tuhan, guna si dalankan bas kegeluhan ta si tep-tep wari. Terpuji gelar Tuhan, arah kerina anak-anak Tuhan, si tetap ertedah ate, darami perhatian Tuhan, bas kegeluhan na. Amin. Ras kita ertoto. Bujur Tuhan ikatakan kami man bandu. Sampati dengan ajari kal kami, gelah ngasup ngikutkan pedahnu. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgeluh. Amin. Mari radu ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, radukan kerina kalak Kristen bas kerina ingan ras paksa, ninta dagi ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila ersibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhan ta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari, si so keliaman, tergelar si Maria, si ngenanami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhan di bata bapa, sila resibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janah lid sada gereja si badia. Persadan kalak si badia, pengalemi dosa,
kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari ras-ras kita ersikap guna ngendesken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas ibas kita neken persembahan. Ku eteh maka kam singuji pusuh peraten dengan meriah ia kapndu ras bangsa si ertutus ate. Ibas pusuh peraten si bersih ras bujur. Meriah ukurku merekenca enda kerina man bandu. Janah ku idah ku gabang sandu. Singgo pulung ijenda alu meriah ukur. Maba persembahan man bandu. Tupung kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Rende kita bas kitab Dendenta nomor 286. Mari ras kita ersada bas pertoton. Bujur Tuhan isahkan kami man bandu. Sebab banci dengaka kami ikut muat bagin. Ibas dahikan dahin tri tugas gereja arah persembahan kami. Tuhan pasu-pasundu gerejandu ibas make kensa. Bagai pesi tading bas kami terbeluh kami ngatur kensa. Kerina pendahin perpulungendu kam si masu-masu sa o Bapa. Kam si erkuasa guna mereka kesehatan ras rezeki kempa ia. Pasu-pasundu serayandu ras perpulungendu ras seisi jabuna. Gelah tetap ketedahan natena darami peratin Tuhan. Jana iidahna kuga belinna di bata arkeleng ate kempak kegeluhenna. Singonggit ngerembak kendirina kempak manusia perdosa arkiteken belinna keleng ati Tuhan. Alu meteru ukur mindo kami perkuah atendo. Kalah kerina perpulungendu singgonehken persembahan guna kerina dahin-dahin i rumah pertotondu. La ia kekurangan tapi tambah-tambah ia lo kena pasu-pasu idur kam nari. Mindo pe kami Tuhan ibas peratendu. Ibas kuasandu dengan kekelengendu. Gelah kerina anak-anakdu si sakit lampas madan pinakitna. Bagai pesi erceda ate tetap megegeh darami perhatian Tuhan. Dengan pengasup ia tetap ngangkai surah-surah Tuhan bas geluhna. Maka banci lampas terapul. Anak-anak kami pe kerinana ija apa pe ia ringan subuk si kitik denga bagai pe simbelin. Si sekolah denga bagai pe singgo erdahin entah pe si lenga erdahin. Singgor jabu bagai pe si lenga erjabu. Si tading ras orang tua bagai pe sindau sirang ras orang tua. Kam Tuhan tetap si masu-masu anak-anak duenda. Gelah banci pe ngasup ia ngeluhkan geluhna sueras peratendu. Pasu-pasundu Tuhan gerejandu. Pasu-pasundu pemimpin bangsa ras negara kami. O Bapa si mada kuasa, man bandu Tuhan desken kami geluh kami. Dudurken tandu si melias numpak-numpak bangsa ras negara kami. Bagai penumpak-numpak kegeluhan gerejandu ras serayandu, bagai pe perpulungandu. Terpuji kam Tuhan, arah kegeluhan anak-anakdu si berendu kesempatan tambah umurna. Bagai pe tambah umur perjabunna. Kelah malam matena. Dingin pe tetap igejapna keleng ati Tuhan.
simpar bas kegeluhanna. Terpuji kam o Bapa, sebab Yesus Kristus Tuhan ngatakan bujur kami ras ertoto kami bagi sini ia jari Tuhan Yesus ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda, alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabai kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alukanlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Kemalaman ate sirehna ibas di bata nari, sila terukuri manusia. Elah singarak-ngarak kegeluhendu, erpalaskan persadandu ras Kristus Yesus. Amin. Tin minggunta gokadung baspak saenda, salam mejuah-juah tetap sehat, man bandu kerina perpulungan Tuhan, ijapa pekam ringan, mejuah-juah.